Yun. Sana Oil, China Oil. Shout out, Chester Osorio. Sure, you may be able to hear just how crispy the McDonald's crispy, juicy, tender chicken sandwich is. But that's just the beginning. The full crispy, juicy, tender experience comes after you take your first bite. But why stop there? Order ahead on the app and get medium fries and soft drink for free. Now that's a deal that tastes even better than it sounds. Valid 8:30 to 9:19, 10:11 to 10:31, and 11:22 to 12:21. Valid one time per week. McDonald's app download and registration required. At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care, because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. And right now, you can save when you shop your faves. Just buy 6 or more participating sale items and save 50 cents each with your card. Ralph's, fresh for everyone. Hey guys, it's Sports Cards Nonsense. I will be your host, Mike Giuseppe, the brand new show on the Ringer Podcast Network, coming to you twice a week on Tuesdays and Fridays. I'm a little man who's made some big money in the sports card market industry. I'll be joined by Jesse, the producer. Never been described as little, but I do like big profits. We're going to be coming to you and bringing you all the knowledge you need on NBA, NFL, and MLB prospecting. Anything you need to know about sports card and the sports market, make sure you tune in. We'll be starting this Thursday, January 28th. Follow and listen on Spotify or wherever else you get your podcasts.
Mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check. Mic check. Mic check. Zero. Idol. Idol. Tagal ko lang din naglalaro tayo, idol May busy lang. Minsan. Pasingit-singit lang. Balik ka, idol. Private lobby kami around Friday. Private lobby. Lobby. Madami to. Kilala mo siya yung mga streamer, mga Kimi B? Hindi. Dami sumali ka lang. Kalaro ko kasi Kimi B dul Malupit. Oo, Kimi B. No, tol, tingnan mo Kimi B sa Facebook. Anong spelling nun? Ito type sir. Kimi B. Nakalaro ko siya itong Sabado. Kimi. Kimi B. Malaki yung B. Ito. Ano, tropa mo? Hindi na tropa lang ko din sa laro rin. Kalaro ko siya itong yung Sabado nag-private lobby kami. Tulot na sila lahat Wala private lobby tayo to, every Friday may private lobby. Ako gumagawa pag nagkaroon ng time sa Friday. Sige, Online ako. Okay. Na-like ko na pala Like mo na. Ayos. Hello. Online sila Naka ba sila? Naka-game, naka-in-game sila. In-game. Wait ka. Wala akong ma-invite, puro in-game lahat. Duos. Duos mo na. Duos. Ayun, Jubilee, nakalive. Ba't naka-zoom yung mo tal? Oo nga pala, Iba yung settings minsan Basta Streamlabs, no? Hindi ako Streamlabs gamit ko. kadong Okay na ba? Lang, tingnan ko. Papalitan. Yun, the barrage. Okay na. Automatic share na siya kapag nagla-like. Nag-automatic share? May ganun ba? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Enemy soldiers incoming. Warm-up's done. Time to kick this off.
Yan yata yung settings ko na ano. Battle Royale. Yan tayo, Mark Lods. a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Pili ka. Hospital kagad ang dadat na ng mga kalaban dyan. Diretso hospital. Ay, ikaw pala yun. Okay na. Enemy soldier incoming. Ano to? Alis tayo. Dami pala dito. Dami oh. Hoy, Insan Eros. Long time no play ah. Puro pasyal ah. Walang kalaban. Kalaban? Wala. I'll fly the bird. That seat is mine. I'm sick. UAV. Recon coming up. UAV entering the AO. Dito, dalawa. Airstrike. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Hostile in the open. Kaya natin yan. Positive contact. Disregard. Ay, Marking naano. waypoint. Never Saan mind. sila? Sa roof? Nasa roof? Oo, sarap oh. Make for target location. I'll fly the bird. Nasa loob. First floor. Sa taas sila na. Nasa baba na yung isa kanina. Yan yung isa. Punta na yung isa yata sa akin. O ba yun? Kaya... Taas ata. Mag-isa lang yung nakita ko sa drone kanina eh. Hindi ko alam na ka. May sali ka ba, Insan? Sige, tapusin lang namin. Para may bumuhat. Sa alis na ito. I'm sick. Gas is moving. Save me a seat. I'll fly the bird. I'll fly the bird. I fly the bird. Planting claymore. We're all in the safe zone. I'm sick.
Oy, oy! Ano na putik? Kalaban, may kalaban? Oh. Bata, nakaload out ata din. Designating target for airstrike. Enemy UAV overhead. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. No hits on that run. Flashbang sent. Uy, na-flash ako. Pucha. Na-flash ko sarili ko. Uy, tol. Ano ba? Tumakbo. Tingin ko yung bounty. Tayo mag-loadout mamaya, oh. Oh, lolo tayo. Dito sa building. Oo, nabili. Dito sa video. Dali ako niya. Mag-isa lang siya. Walang load. Building ka to? Indicating waypoint. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Takot. Sige, Insan. Tayin ka namin pag ano. Uy! Atang inang nasilip. Galing ng taguan, ah. Welcome to the gulag. Kailangan tayo ng If isa. you Oh, survive, you earn your Trials. freedom. Please. There's a fight kicking off. While you wait, feel free to give these wankers a Nag-update pa si ano. fight to the pro. Feel free to give them that as well. Fight's on. Ang pasok ngayon, ah. Get ready to fight. Yeah. Makauwi lang ko lang to. Ay, kaka, ngaga mo pala ang pumapasok, ah. Agad trabaho kanina. Alas 5. Fight and you return to the front Dang. line. But if you lose, you're done. Kaya pala pag... Sort it out or capture the objective. Stand by for redeployment. Ano ba? Doon. Ako dito. Indicating waypoint. Ay, ang ganda nito, ah. Wala. Gas is moving in. Use safe zone located. Naghang. Naghang, tol. Busy ako. Busy ka? Ba't sige. ganun? Shit. Ano ko na lang. Pull out ko to, ma'am. Pag ano, nakabalik ka na. Busy ako, Lods. Sige, lads. Invite ka lang pag ano. Sige, Lods. Pag nag-restart ka na. Sayang, may 4K pa. May 4K na ako, eh. Sakto. Sana.
Recon coming Gas out. is moving. UAV entering the AO. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Tagal pa to, Lods. Pull out ko na. Naka ano ka na? Okay na yung game mo, ready na? Pull out ko na to. Habang kampingan pa to. Ready na? Sige, pull out ko na. Ayun. Wala, naghang ako, Lods. Nanagang ba? Naghang yun. Pinuhula. Pero narinig mo ako, no? Dinig kita eh. Nung Kapag- sinasabi mo na Kaya nga eh. naghang eh, dinig pa kita eh. Naghang ako. Oo. Ano yung sinasabi mo na malakas ngayon? Na ano? AM2? EM2? AM2. Ah, meron ako nun. Ganyan. Try ko nga ito. Ano, hindi ka pa na-level up. Ay! Enemy soldier incoming. Get yourself a proper warm-up. Deploying soon. Ow! Enemy soldier incoming. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real.
Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the Dialogues. safe zone. Lods, pili ka. Pili Ano? ka, Lods. Ay, dito na lang, dito na lang. Stop yun eh. Scavenger contract. Copy. Copy. Bounty contract. Idol, Chester. Pwede, Lods. Dalawa lang kami. Kulang kami isa. Ikaw yun. Tapos si Neil Eros. Nag-update lang. So, kompleto na tayo. PC gamit ni Dal, PC. Yes. Ha? Teachers, nandito. PC gamit ni Dal. GGS. Yung isa sa salin. Ay, supla rin ako ako tol. Area you don't have long. Your primary objective Shit. is to kill them all. Enemy soldier incoming. Dito, sarap to Friendly lah. UAV overhead. Dito lang yan. Marking waypoint. Ang baril. Lakas. Alam niya. Yep, I ran out of ammo. Got you. Walang bala yung ano, baril niya. Uy! Ay, dalawa. Surviving early deployment. Ah, tangin ang... You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. While you wait, feel free to give these wankers a and if you find something to throw, feel free to give that as well. Be advised, your Sige, teammates sa harap ko are na. asking. There are TP at this time. Ay, cheater? You're all that Ah. get it done. Got proper fight here. Get ready to fight. You're next. You win this fight and you return to the front line. Makakit ka dyan, Lods. Your Dyan Okay, sa... okay. Pader. Oh, dyan. time to earn your freedom, soldier. Nakita mo eh. Right ata. Ano, base. Ay! Uy, yung tigan. You gave him a Muntikan pa akong pucha. 50-50 yung pucha. Yata marunong eh. Parehas kami. Dahil di siya pumutok tol. Di siya pumuputok. Nagano yata, yung grenade yata, nagtapon ng isa eh. Search na ako dito. Ano yung ulit? Meron pa sa taas. Alright. Yo. Yo. Lolo. Lolo. Busy ka? Wala, nakita ko dito. Loaded. Pinakababa, Lods. Daming pera dun sa pinakababa. May red door.
for hostiles. Para oh. Yun, oh. Buy station. Tagging by station. Be advised, advanced UAV is bingo fuel, returning to base. Dala ko yung sentry dyan eh. Bilis pa rin ng takbo eh. Kabilis yan. Inaapektuhan. Uy, may nag-load out. Load out yan. Kunin ko yung baril nila. Go get that SMG. Hindi pa looted sa baba. Punta lang ako dito. Indicating waypoint. Looted. Nothing here. Keep your eyes open for hostiles. Try ko lang dito sa fire. Make for target location. Run. Wala. Ba na yung loadout natin? Andun, may tao. Tarapan sa may tent, O, sa akin, meron. Okay lang. Panti na lang yan. Ay! Tangina. Loadout mo tayo, Lats. Gas is moving in. New safe zone located. Establishing sentry turret. Ako sa loadout. Shit, yung dami sa loadout, man. Ako dito sa taas, high ground. Open. Okay. Ikutan ko sila. Pero sa akin, dalawa. Sige. Uy! Meron din dito. Ay, saan? Saan pa yun? Sa harapan ko lang pala. Dali ako. Uwi ako dito. Alis na ako dito. Sige. Uwi ako na. Pwede muna ako. Ay, hindi pala pwede dito. Wala na dito. Ang takip mo yan. Ay, dyan na! Kaya nga eh. Yung sentry yan, hindi gumagana eh. Ano? Coordinates. Lakas ng baril yan. Ang baril yan. Alas tayo, nag-dodge tayo. Okay, dalawa. Ay, Talikod meron. Learn from the lot. Ay, nakaporma dun ah. Nakaporma. Pin down. Check natin si paring Chess. Ano pangalan ni Chess ngayon? Nag-iba? The Hunting. Nag-iba ba yung pangalan? Ay, ito. Overnight. Siya ba to? Master Chess? Chess. Master Chess. Yun. Bagong pangalan ah.
Nadagdagan. Binalik niya yung trios. Ang ganda. Ayos. Hindi na Bakit kaya wala? trials, man. Wala bang Ayun quads? trials kasi yung trios. Hindi, may squads. Yung trios, ayun trials. Yung squad, meron squad. Binalik niya yung trios. Hindi ko napansin yan. Alam ko hindi natanggal. Kasi naglalaro eh. Ngayon lang tinanggal kapon, nandun pa kapon eh. Balita Lods. Hello. Yun. Idol. Pabuhat po. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Ano mo ito? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Good time to warm up. Low. Uy, sapol ako ang puja. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe Ano po zone. tayo? Silence. Aray. Meron din. Bumaba safe. Diyan bumaba. Your primary objective is to kill them all. Cross contact. Ayun. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Your teammate has entered the gulag. Hostile foot patrol. Surviving earns them redeployment. Wala si Chess. Chair. Yup. Ay, Wala nawala. si Chess. Pull out natin.
Siya na, DC siya? Teammate got a proper sword. Yeah. KIA, it's up to you. Pwede. Pula natin. Location. Ay, hindi pala ako yung host ng pucha. Kalimutan. Here na you. Paring chess. Yo. DC siguro eh. Si ano. Oo. Anjas. Yes. Itong scopes and scatter. Ano yun? Ang ano, mode. Rolly. Tara na. Pakan na. Shout out. Tara na. Idol Tara na, Lodi. Rolly, like ka na. Carlyle. Merry Christmas. Tara. Saan ka na? Wait. Ay. Lang kayo, Lods. Online ka na, Insan? Hintayin natin siya na. Papakto lang, diyan na si Chess. Sige. Hintayin lang natin din si ano. San? Kasama namin kanina si ano, si Chess na DC yata. Kasama mo pala si Step Brother eh. Step Brother. Step Brother. Nawala si Chess. Offline naman. Ito, ay, Sir Insan. Online kanina siya. Ano? Ay, nawala. Uy, nawala din. Baka ano. Nawala sila. Shoutout po sa mga 4 million viewers natin dyan. Yun, shoutout po.
Anyari yun saan? Sa DC? Yes sir, yes sir, yes sir. Oh! Loud and clear. Offline pa si ano. Trios muna. Habang inintay natin si ano. Dito. May Okay ulit. mic to. Hindi. Ayos lang. Oh, ano? Whiskey kayo dyan, oh. Yun o. Ang naglalaro. Time no play ah. Busy insan sa trabaho. May bagong work na kasi, kaya schedule ko. Bago na naman. Madaling araw na ako nauwi. Russian, daming pera niyan. 5 p.m. hanggang 5 a.m. Yung mga hindi naglalaro yun yung mga ano. Yung mga sobra-sobra na yung perang ipon eh. Ay, grabe. Kala ko yung mga hindi naglalaro, sila yung loyal. Yung mga ano. Loyal? Hindi ko alam. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Soldier incoming. M2. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Enemy soldier incoming. Yun lang. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Tagging a bounty contract. That's the DZ. No question. Tayo? That's a hard copy. Copy. Moving to destination. Tagging a bounty contract. Acknowledge South of Prospect. Walang bumaba. Hospital to, walang bumaba. Kunin ko na ito sa ano. Clear to engage all targets. Enemy dropping into the AO.
May tao sa kabilang building. Bounty target has been marked. Kill him. Sa blue. Taas ba? Enemy UAV overhead. Sa kabilang building. Blue team. Dalawa sila dito. Nagsabay na. Bumaba ang pucha. Ayoko men. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Sa baba. Fight to Sa baba. Bumaba sila. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Fight started. Get ready to fight. You're next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. We're bringing you home. If your team has the cash, they can pay for your release. Uy! Yan na, Eras. Hostile target. Kulangin, Nice. kulangin. Ikaw pala yun. Gulat ako. Sobrang sa kape. Oo nga. Madinsa. Nag-load out. Meron. Thank you. Ay. May bumabagsak sa'yo, Blue. Yaros, dito. Selfie dito to lang. Nagalan ng baril ko. Uy, meron pa dito ang puta. Sa likod ko. Saan? Sa baba mo? Sa Baba, sa dito. baba? Sa orange, sa orange. Bumaba. Ay, tangin. Nahabol talaga Dalawa ako. pa. Dalawa. Ibang squad. Nakaload out na. Pa rin yan. RPG, receiving hostile fire. Should have killed me while they had the chance. Apol. Oh, may kalaban. Ito, pinsan.
Dalawa. Dalawa yun, man. Meron pa doon. Hospital. Sa hospital, likod mo. Nandiyan yung Diyan tumira sa sa'yo. taas. Mic check. Check. Uy! Uy! Oh. Nabutan. Pang tira lang. Wala akong armor. Hindi ako nakapag-plate up. Back to dating bilog eh. Basta eh. Oo, balik. Oo nga eh. Nice. Oh. Lol. Marking a survival contract. Got us a most wanted contract. Be advised, your teammate is marked as a high-value target. Keep them secure. I can drive. I'll take the wheel. I can drive. I'll take the wheel. Putang ina. Inabot. Ako ba yung ano? Ako pala eh. Nandiyan na ba si ikaw, ikaw. ano?
Wala si... Right? Ah, dito pala eh. Dito ka lang siya. Walang tubig. Ganda ng mga sounds mga lods ah. Hindi ako Gawa ko sa YouTube yung iba eh. Mga copyright free clips. Copyright. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Yo, Pinyo. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Marking buy station. Buy station. Hard Buy copy. station. Got it. Tagging a bounty contract. Acknowledging bounty contract. Kasama. Naloadot na rin tayo. Jig, Roger. Ha? Tayo nakaloadot din ah. Primary objective is to kill them all. Load out? Di ba tayo nakaloadot kanina? Oo. Bounty target Nakatakim. identified. Drop the bastard. Init. LP dito. Medical supplies located. Sunod king dito. Patay ka sa akin. Waypoint marked. Moving here.
most wanted zone. Nice. Good job. Patay. Gitara lulot. May pumuputok dun sa akin. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Yung pera, Lods. Let's go. Sorry. Kulang pala. Kaya pera dyan. Ang bahay. Ay, naku. Ano ba? Pizza ka dito. Anyone need body armor? Loadout drop inbound. Uy. Palutin na lahat eh. Enemy Load ko lang UAV overhead. UAV. Kaya pera. 100 lang. Kaya pera dyan. Tara. Friendly UAV overhead. Troops in contact. Uy, ang dami dito. Meron dito oh. Mag-isa lang. Parang mag-isa lang yata. Mark. Oo, na natin dito. Sa likod. Saan tayo? Ay, Bounty or fire dito station. sa Ay, harap? dalawa sa fire station. Coordinates marked. Parang dalawang team dyan eh. Sa may green eh. Oo, parang dalawa dito. Okay, isa sa fire station. Tuloy. Tara. Gano'n lang ako dito. Hindi ko lang to sila, men. Ganun din eh. Wala na si Batman. Oo, git. Git na. Isa din, no? This one's mine. Taas, bubong. Hostile in the open. Wait, what? Nakalurat Saan na yun? ito. Lakas doon sa bubong. Asan nga? Sa Asan green nga? mark. Dito. Coordinates marked. Ano sa inyo eh. Nandyan na eh. Oo. In the safe zone. Dito na sa akin. Nakalurat? Dito to. Ang inang yan. Sa IHOP. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to Ay, single shot lang pala to. get your ass kicked in that one. We're sending you back to base. It's not over yet. Your team can still buy your release. Kanan mo, kanan. Nice one. Layo. Marking buy station. Potent shit. Oh, tangin ako dapat talaga.
Ikaw, Balbon. Walang baril doon eh. Kasag yata. Dito, sakto. Hindi pa lote dito ata. Hindi pa nga. Wala ka lote. Uy! Yung nagbasag kanina eh. Sakto. Harap na, loadout na siya. Essence na gag. Gabi na naman yung ano. Bukas gabi na naman yung ano tol. Yung berdak. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Ay, yung ano, Halloween ano nila, event, parang ganun. Tapos yung, hindi na, binalik na yung gabi tol. Alam mo yung gabi? Ah. Every ano yata eh, binabalik eh. Tapos mga zombie. Shot's good. Ay, nawala ba si Insan? Ay, nawala pala eh. Nawala si Eros. Iba na pala itong kasama natin eh. Iba na pala yung kasama namin. Na-DC ako eh. Nangyari? Wala, iba na yung kasama natin kanina eh. Oh? Nawala, na-DC daw siya. Sige.
Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Tagging buy station. Buy station. Got it. Affirm. Buy station. Ba't pumunta sa Gunyard eh? Wala. Baka nga. Ah, meron. Wala, walang contract eh. Hostile in the open. Take for target location. Oo. Ano meron dito sa harap? Squad lang. Target pull up. Get to work. Parang more dito. Friendly UAV overhead. Sa'yo niya? Dun, binaba ko dun sa may building, sa bahay. Dito na sila, punta sa atin. Hostile in the open. Friendly UAV overhead. Nice. Load Isa out. ako dito, patay. Dito, lolod. Ako, pulang. Be advised, Oh, sa enemy pulang. team is tracking your location. Dito lang isa eh. Punta ako dyan. Kama station din. Wala? May base, Oh ay, shit, kama base station. meron ba yun? Saan ba yun? Sa likod natin. Ah, meron. Ah. Tara. Marking buy station. Tatlo na May threat red total. door. May red door pala dyan. Enemy dropping into the AR. Oo. Cash is ours. Tatlo na threat ka. Sa likod, sa likod. Ako bibili. Ilan yan? Isa. Dalawa na yata. Oh, dalawa na. Pero isa dito. Hostile target. Give me second. Tay ko yung isa dito. Huli ka. Packet na isa. Wipe. Oh shit, hindi ka nabuta. Pamatay dito. Yung pera nandun sa akin sa baba. Ha? Yung pera na sa baba. Okay. Teammate has entered the gulag. Pera. Surviving earns them redeployment. Ito. Taling ko dyan. Yung Sige. kanina. Sana may nilaglag daw siya. Ah, ito. Meron pa na tol, meron pa sa harap ko. Naglaban pa dyan ah. Be on your guard. Enemy We're not the precision first ones airstrike. here. Take cover. Uy, nadali pa rin ako. Dalawa. Shit. Lang yan. Patay. This is the gulag. Dali pa rin ako sa airstrike. Layo ko na. There's a fight kicking off. While you wait, feel free to give your flanker a proper cheer. Nice. If you find something to throw, feel free to give them that as well. Layo. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. You're next. Move to the safe with me. Your teammate got a proper sorting. Dali Sending ako. them home. You win this match, you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Ay. You got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Ay, red door. Red door ka Ay, bro. doon din yung king.
May king oh, may king. Nakapistolin. Hinahanap niya yung red door. Nasa taas ng red door, nasa kanya. Ayun, barilo. P5. Nakapistol lang yun eh. Papasok sa red door. Baril na pala. Pumasok. Ay, pumasok na. Sundan mo tol. Sundan mo. Sundan mo. Sarap mo. Baril mo. Talikod mo. Baril mo. Sige. Diyan. Pumasok dyan. Patay mo. Oh shit, di ba patay? Uy, may tapa. Oh shit. Ang daming kalaban sa pinuntahan. Yes, yun ah. May delay pala pag ano, pumasok siya eh. Oo. Bad trip sa akin yun. Siya makakapag ano. Oh, ba't nandito pa rin? Kalaban sa akin. Ayun na. Easy. Back namin minsan. Get yourself the proper warm-up. We'll be deployed soon.
weapons. Planes are making ready for deployment. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Baka na agad. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. My station. Got it. Enemy dropping into the AO. My station. Mark up. Your primary objective is to kill them all. Destination marked. Cancel that. Objective is to eliminate the bounty target. Ano eh? Ang pera. Go get that armor. Huwag ibigayin dito. Load up. Good silence. Tara, tara. Marking buy station. Buy station. Got it. That cash is ours. Throwing stun. Got a loadout drop inbound. Losing ground.
UAV overhead. Ay, kanan. Bound. Bounty. All friendlies are in the safe zone. Marking buy station. Enemy UAV overhead. Time's up. Objective failed. Hindi makita. Ay, nag-load out dito. Waypoint mark. Nag-load out dun. Sa unahan lang siguro. Kelly. May tao sa prison. Ay, nandun. Engaging Hostile in the open. Kahain na puro miss. Wait lang tala. AT mine armed. Dito na. Oy, bas, stun siya. Tamaan. Stun. Crack yan, crack. Down. Nice. May isa pa sa hanin. Sarap. Hostile target. Wait lang tala. Sila. Bubuhay sa ata. Peter to. Hostile target. Patay isa. Dalawa na dyan ha. Coordinates marked. Throwing frag. Throwing stun. Hostile target. Down isa. Ay. Nice one. Uy, nakuha ko yan. Someone get that item. Circle Mission lang dito. dyan. Saan? Sa loob. Baka na. Loadout drop headed your way. Uy, Close tayo. Gusto mo try aim total? Um, Dito ah. Coordinates marked. Sige, try mo. Meron ako, EMT. Gas is inbound. Ah, Marking new naka ano na sa'yo? Full na. Max Full na. Oh, may tao doon sa loadout. Ah, Meron. kaya mo na. Kotse. Engage that enemy Hostile vehicle. vehicle spotted. Iwas. Sige, try ko. Sa kabila pala. Gagi. Tagging assault rifle. Parali ko na wala. Nakuha ba der? Oo. bobo, mali yung napindot ko. Explosive charge set. I can drive. Sumabog. Ilang beep? Live? Okay. Tawid na tayo.
Oh, layo pala ng bilog. Kanan tayo. Hirap dito lang ito. Stadium tayo, pre. Bagi tayo. Okay. Oh, meron. Doon mo nga, pre. 18 mine Be armed. advised, there's an enemy team hunting you. Throwing stun. Doon isa. Ayan. Dalawa sana down. Ay! Down kami dun, oh. Ba't Hindi tayo dun. Ayun. If you survive, you earn your freedom. Nabuhay na yun. Dalawa yun, dalawa. Fight started. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Here we go. Get yourself sorted. You're up next. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. No challenges tonight. Back to the war zone. Dinner? Teammate has been cleared for redeployment. Bulag, winner ako. Ako rin eh. Dito tayo, Naglot- putahan ko lang tayo. Target look. Disregard Dito. that. Okay, sige. Play that. Dito ako baba. Ba't ako dito? Ay, may ano dyan? Mga pala, ano? Butas? Ha? Uy! Requesting recon overflight. UAV entering the AO. Anyone use this? Advise, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Gas is moving in. New safe zone located. Yung bounty. Konti. Bounty target is up. Let's get it done. Tagging aid station. Hindi pa looted dito. Indicating waypoint. Bounty target is down. Well done. Nakabuhay tayo sa mga loadout. Tagging a bounty contract.
marked. Kill them. Enemy UAV overhead. Gas is moving. Thank you. Doon na tayo. Akong punaw dyan. Setting rally point. Cancel that. Paano ko yung pera dito? Sakto na to. That cash is ours. Bili mo cluster to, or slick mo. I-drop mo yung Airstrike pera. na. Ikaw bili lola tuloy ako makabili. Idea. Loadout drop headed your way. Dyan na pa yung pula. Oo. Dapat doon ko sa ano. Mali. Ba't dito nakuha ko? Shit. Nakago siya ka man. Kaya ako. UAB siguro. Pusa ko. Ayo. Kanan. Kaya, pwede rin. Hilig Right sa mga side. liwa. Right side dahil. Sige. May tao dito. Sa akin. Bumaba. Nasa baba. Oh, damn it. Nice. Oh, meron pa. Sa south side. Oh shit. Sniper yata yun eh. Sniper ha? Oo. Saan banda? Sumbaga. Sa likod. Sa may ano. Sa may... Left, right. Bundok. Sa may asin. Sa may ano. Sige. Ay sa ano. Sa harapan nyo lang. Kita ka na. Hindi. Kita ka na, tol. Yun. Sa may pile Ayun of... sa cluster. Yan. Mag-isa na lang. Oo. Cornerin nyo. Nice. Nice ah. Dali pa ako dun. Lawak. Ano nakaloaded? May loadout. Tara. May loadout siya. Gago. Ay, sayang. Ba't hindi ko binaba? Para kay Jer pala yun. Naano nyo pala yung loadout na yun? Kuha ko. Kahit sa kanila yun? Makakuha mo. Yung truck, may truck sa harapan. Enemy vehicle. Take it out. Disable. Gago. May isa pa. Makakabuhay tayo ata. I hear that. Makaloadout si Jer. Makaloadout si Jer. Tara. There's our right. Sakto na pala pera. Loadout si Jer. Sniper sa left side mo. Thank you. Tol, may sniper dito. Habol pa ako sa loadout. Wala na. Sa likod din meron. Ano naabutan? May tao dyan. Ay! Patay ka.
Airstrike pala sila dito. Safe ako dito sa likod. Sa bahay na yun, sa bahay na yun, sa bahay na yun. Ayun. Sa kaliwa na lang tayo. Hindi ko makita. Baril ba dito? Papin ako, papin. Dito pa rin nata. Marking buy station. Never mind. Dito pa nga. Doon pa rin. Labas na sila. Oh, lumabas. Contact. Mark. Lumabas. Pumunta dito, no? Sa pader na siguro yan. Uy, saan yun? Uy, sniper. Sniper, man. Nice. Sa may watchtower. Sa baba. Baba ng watchtower. Copy. Only 25 left. Ay, nakapwesto na pala doon. Ganda ng pwesto eh. Kaya nga. Kaya ipit ako, men. Nice. Pwede. May harap, tapos harap ko. Oh, meron dyan. Puro nyo. Doon na sa harap mo. Sa baba mo. Diyan. Nice. Ayos. Team wipe. Yo, naka-snipe sa ayan, men. Maganda mag-snipe dito, pre. Kailangan ko mag-snipe, men. May mga gamit yun, yung pinatay nyo dyan. Wala akong bala. May armor ka ba? Mga pinatay nyo dyan. Meron. May satchel dito, oh. Tol, pahingi akong armor. Hindi, may satchel na ako. Wait lang. Para mga Palit lang ako. stas. Load out kayo, oh. Oo. Palit lang akong barrel, man. Ito. Saan? Armor. Dito muna tayo siguro. Pwede Pader mo. na. Dito muna ako. Yan lang kayo sa pader. Baka meron dito. Oo. 6 teams na lang, ha? Sa taas, meron sa taas. Pabarilan sila. Clear ko lang yung military. Meron dito sa blue. O basta red, nag-red Oo. dot. Sa atin yung bilog, ha? Sa atin yung bilog. Basta na kayo dyan. Bilog. Yan lang kayo sa gilid. Meron dito. Located hostile trap. Ito lang sa gilid. 9 enemies are still active. Hunt them down. Oh, may nagana doon. Bumuhay doon, ah. Sa may mill base. Wait, Tumal- Dito. Sarap ko, pre. Saan ka, pre? Ba't ka nandyan, pre? Dikit na. May bilog pa rin. Dito, pre. May tao tayo sa harap. waypoint marked. Si green. Oh, may nagda-drop. No. Sa bahay lang. Kaya kami. Yan yung sa bahay. May nagda-drop, oh. Dalawa pala sila. Sayang. May tao dito eh. Less than 5 to go. 3 teams. Ay. Apat na lang.
Oh, 3 times na. Ayun o. Huwag mo na. Puta na, ba't ko binaril? Ito ako sa harap mo, dalawa. Ah. Kaya ano siya mabantayan? Kape yun, kape. Reset. 2-2 sa kawan. 2-2-1. Ay, matay ako doon. Oh, ayaw mo sila? Ayaw ko sila. Oo. Yan dyan, pader. Dyan si pader dyan, right side. Ah. Ayun eh. Uy! Alam ko. Alam nila. Science, oh. Baktol, may invite ako isa. Ah, sige, sige. Marop sila, dumarop. Ay, nawala si ano. Ba't alam niya, no? Kaya ba't alam niya? Diretso eh. Di ba siya naka-ghost? Nakagos ka ba? Ay, nawala siya, nawala. Ayun. Nakaghost ka ba kanina, Insan? Ano? Nakaghost ka ba kanina nung pinatay ka nila? Oo, nakagos na ako kanina eh. Ba't kaya nila alam? Asan si Daily Play? May in-invite Wait lang, yata eh. Wait lang. AFK siya, tol. Yan o, si Gaze o. Sana si Frosty. Ah, Frosty. Ay, baka siya. Baka magkasama yan. Palagi magkasama yan eh. Hindi. Wala, hindi siya kasama. AFK siya. Ah, 3 years ulit. Sige. Check your gear and weapons.
planes are making ready for deployment. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Balik yata sa every Bradley sa Lakers Lakas yun. Lakas. Si Avery Bradley sa Lakers. Si Bradley. Be advised, gas is closing Malapit yan sa perimeter defense. Malapit si Rondur. Parang matcha-champion natin sila ngayon. Na. Para kay Carmelo at Oo nga eh. Carmelo Anthony. Gusto ko mag-champion din si Carmelo Anthony. Kaya nga eh. Kawawa naman. Parang magre-retard kapag manalo sila. Retard ata si LeBron. O kapag manalo nila. Posible. Oo. Kasi siyang dahilan pa nag-join si Carmelo Anthony. Baba taas. Sa taas, Okay na. taas. Nice. Bumaan lang sa akin. Tumahan sa harapan mo kanina. Pero pa, may tower. Oo, may tower pa. Dalawa. Loob ng bahay. Sighted on target. First floor. The Gulag. Surviving earns them redeployment. Ay! Dalawa sila po siya. Gulag now. Fight to earn redeployment. May nakita yung isa. Here we go. Dalawa yun. Sorted. You're up. Oo, nasa loob, dalawa. Oo. Kasama niya ata yun. You win this Tumambay fight, sa you flag. return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Got roughed up. If your team has the cash, they can pay for your release. Marking waypoint 1. Arranges. Game na ba? Wala ka kanina loads. Paluti dito, bro. Paluti pala. Punta na ako sa bunker. Stadium tayo. Okay, stadium.
All friendlies are in the safe zone. Lampasan mo, selfie. Di ba selfie yan? Selfie, dinanan niya. Kinuha ko. Hindi ko napansin. Hindi, sige. Hindi ko napansin. Baba ko yan, bala. Wala akong bala. Someone grab that. Bounty Talutin. Tagging a bounty contract. Tagging a bounty contract. Vendor, if you need to buy. Claymore planted. Claymore planted. Mababa pa rin. Sarap. Got contact. Taking hits. Naka-load out, men. Pre, naka-load out, pre. Saan yun? Target has been marked. Ayun. Sila. Sa baba na, sa baba. Baba na. Oh, ang galing naman. Uy, what? Sa tapat mo lang, babang sa window. Uy, galing Wait, what? naman. Ow! Cheater ata to. Sniper. Galing nga eh. Sayang. Sayang. Hacker yan. Si ano. Yeah. Last game muna ako, Lods. Magsusundo. Sige, lads. Check muna rin siguro.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Militer. Epil. Oh. Tagging bounty contract. Go get it. Bounty contract. Battle Royale. Copy. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the Affirm gas. that Get bounty to the contract. safe zone. Enemies dropping into the AO. Isa ako dito. Wala bumaba. Sa atin to. Clear to engage all targets. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Anyone need body armor? Bounty dyan na, sa'yo. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Wait, down and drop. Shit. Dali ako dun. Dalawa, tatlo. Tatlo? Tatlo. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Ako. Sana yung bounties. Bobor show. Teammate redeploying to the AO. Ito natin yun. Go get that SMG. Enemy helo. Enemy helo. Paludo tayo dito. Load tayo dyan, oh. Di pa looted. Walang to. Acknowledge waypoint coordinates. We've got gas moving in. Located armor. Contract time expired. We lost the target. Load up. That cash is ours. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. May advance. Dito yun.
Setting route point. Baka na may green door. Ay, green door. Nag-red door. Dito, pera to la. Peras. Oy, may nag-drone. Dito, Spotted ako, spotted. Dito. Setting route point. Enemy UAV overhead. Naglo-loadout sila. Loadout drop heading Ito lodo pa. Loadout. Oo. Parang may kalaban ata sila eh. Someone go get that. Nakilo ako. Uy, Fuckers have me targeted. Andyan sila. Ito na ako to la. Oh, sige. Oo, dito sa akin. Papin. Hindi ko ba nakita ito. Located Yun. Tango. Live ping. They're targeting you. Dalo sa. Pasag. Dalawa down. Sige, punta na ako dyan. Ilan pa yan? Isa na lang ata. Pero di ko na down yung dalawa. Di na tuluyan. Na-down, nakita ko may na-down. Sa taas. Taas. Saan? Live ping. Sa likod. Silikod. Patay yung isa. Dalawa na ata. Pumasok. Di na tuluyan ng dalawa. Pasok sa building. Dito pa rin. Oo. Sorry. Down yung dalawa. Isa na lang yan tal. Taas. Copy. Down. Taas siya. Nice. Ikan pa ako. Sino nga napatay ko? Dalawa. Wala yun ah. Dun sa may sa may fence. Offense. Sa may buy station. Oo. May bangkay din dito. Baka ito yun, sinasabi mo. Oo. Tapos mayroon dun, kanina. Get that tactical grenade. Dito? Wala. Dito kita na. May ano yun? Kaload out sila. Saan banda? Dito yun. Yung pinatay natin na kaload out. Located mid-town. Bumalik! Enemy soldier incoming. Destination mark. Saan, lads? Taas lang, lads. Sa bubong, lads. Sa bubong. Tear gas out. Kaya namatay. Loadout drop. May loadout tayo. Dalawa. Ay, tatlo. Oh? Enemy helo. Gas is closing. Get to the new safe zone. UAV. Enemy UAV overhead. Saan yung load out? Dalawa lang ata. Tatlo ba? Parang tatlo eh. Bato ata eh. Dalawa Dalawa lang ba? Oo, parang bato. Yung naka-chopper siguro yung kanina. Sa kanila siguro.
Kaya pera. UAV tayo. Tara. Dose lang kami. Tara, gusto mo na to. May tao sa taas. Oo. Down. Nice down. Below cluster. Patay na lang, hindi ba? Di pa. Down lang. Dalawa sila. Allied cluster strike inbound. Ano lang mag-loadout eh. Sorry sa dun. Let's get to the safe zone. Punta ako dyan. Sa kanila ata yung loadout. Oo. Hindi sila maka-loadout. Oo. Kotse. Ang truck. Ako dito sa baba. Sa may dito. Acknowledge waypoint coordinates. Parang kumaliwas sila. Truck sa likod. Baka dumaan sila sa likod. Oh. Sa ano. Dito sila tol. Dito sila. Destination marked. Cancel that. Kailangan natin tumawid. Sa likod natin ah. Ay, may truck. Puntang buy station. Pasabog na yan. Down. Nice. Hindi makita. Parang may bumabaril sa akin. Saan? Hindi ko alam kung nasaan eh. Saan tayo sa... May pera saan? Saan pa yung pera? Ay! Ito pera dito. Bilaw UAV. Hindi pa umabot. Mayroon dito? Buy station? Sa ano? Sige. Saan? Buy station. Ito lang. Saan ba Hey, station? may buy station dito. Sabi ko. Okay. Gas is moving in. New safe zone located. Looted. Friendly UAV overhead. Dito. Marking waypoint coordinates. Gusto yung git-git yan. Sa taas meron ah. Saan sa taas? Saan banda? Dito. Okay, yun. Destination marked. Get to that bit. Indicating Moving my waypoint. waypoint. Tagging a bounty contract. Git natin to bro. Marking waypoint coordinates. Nice. Pwede ka bounty ah.
bumili ng kasama yun. Throwing stun. Ay, tangin na. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Bounty target has 18 been mine marked. armed. Kill 'em. Sila yung bounty sa baba. It's alright. Ay, sumusugod na truck sa atin. Sa likod. Sige. Baka yan yung bounty niya. Sila nga yung bounty niya, pre. Ay, bumaba. Sama. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ay. If you take out the cash, they can pay for your release. Yung bounty. Nice. Yan na yung truck. Wala ang table yan. Uy. Isa. GG. GG. Reds. Sige na. Sundo lang ako. Escape. Thank you. Sige. Sige.